E whaatalo whātu talafo ala Radio Samoa ile nei fo itai au, ma lole soifua manuia, usimele whaafonga o talo le asfareile. I tala tamua, wa te ena ile pule ngā nua au kilani fuafua ngā le maloe si ile sawa whaatapulaa o loo whewa i aita avali. O le masino iulai o le tausanga fau leo lo mana o le maloe tatau na whaamuta ile sawa whaatapulaa o loo iai nei e le ngata i awalai tua. Ai whaapea state highways, o lana wa mamau ia whaamutai blanket speed limits ai au mai i totonu ana swinga fau ma e tatau na lo ia e le i uma se te ma o le lua whelua lima. Peitai, wa uma le palo talpule ngā nua au kilani ma ele o au wai le mana onga le malo ma ilana finau o le saunga le mua o tangata lautele ai mai se lava i whanau. A o le ai mai ai au kilani ele na o ia le pule ngā nua o lo o te te e whaapea fo i pule ngā nua Mabra. O se tasile neo suinga na mua i whaelo mai lava il whainga malo fau atasi o lo o iai nei i le tausanga tāluai. Ma o lea fo i wa umona polo ia i le minister o whila ua inga Simeon Brown le pulenga o whila ua inga whaapea pule ngā nuu uma ina ia whaamuta blanket speed limits. O lo wa aile pule ngā nuu Mabra si ile tau o whanua tanu whaapea tino mali liwo lo susunu. O le wa mai a whaamaonia le pule ngā nuu suinga o lo ia whaatupe ina ia au nanga. Ma o lona winga, o le fitu se fulu pasene o le tau mo whanua tanu. O le atau avelea e tangata e whaao ngaina. A o le isi tolu se fulu pasene e sau mai tupe ratepayers po o tangata totongi la fonga. O se si itanga o lo wa ai i le pule ngā nu o le atau fiofi e leo no si o rates mo tangata Mabra. A whaaliliu lea si itanga i tupe. O lona winga toa i titi lua a wheta lao le a si i le tau e whaiaisau ningo le maliu i whanua tanu. Ai ono se lauta la mo le fuefu. E wio lo te ena e nisi ono le tau ngata tele, tali le pule nu o le alavolo o fua i le tali mai o tangata. I taimi na whaiai whaatala noanga. E ono se lau fitus fulu afe tā la le tau na whaalu i whanua tanu a Mabra i le tau sanga tālu ai, ma o lea na awha i le pule ngā nu umatangata na whaao ngaina. A fua i tau nei o lona winga, o le a si i le ono afe tolu se lau fitus fulu whata la le tau e whaiaisau ninga i whanua tanu, mai le wha afe lima se lau limas fulu tolu tā la o lo iai nei. Ai lua afe lua se lau limas fulu whata la, mai le afe ono se lau se fulu tā la, mo tino mali liu o lo sunu. Ua maua leo le ali o lo tua ia na ia whaiala fonga tau whaamata ui lungo le pasi au kilani, e na te tawhana ina, tatui tu low, ma fasioti le pasesi. A fole lima ile afiafe le asolulu, le ana ripoti ania i leo la fonga nei o lo ofai i lungo le pasi o lo whaatu mulia i North Shore. Na vave ia i leo masaisai mai e au noa ma nisi fefina wa inga. E leisa isi na whaamanu alia ma i moli mau i tala le One News. Na amata lava sauni ngā lewa molia nei i le tala noa lava o ia te ia ai umane wa whaasangasanga anga i le pasesi o le pasi. E se mai upu tau whaamatau, reportia le laulau vavale ma upu whaailonga lanu na lafo i lewa molia. Luas malvalu tau sanga lona matua, ma ole ana tu i lumo le whaamisinonga whaaitu malo i North Shore ana nafi i molia ngai lua o le tau whaamatau. O loo whaatala noa le kamupani wa alele le e New Zealand le vae o nisi o lana au whai ngā luenga. Reportia o leo wa iei vae ngol pisinisi wa whaatala noa leo no vaea, ma i whaamauninga e leo i tu umo le kamupani e a awhiai. Tu whaatasia talafo e leo i loa pe fia tonu le whai numero o loo wa ai iei le e New Zealand vaea. Ai inisa reporti o le toatelo i lato o le ao o i lato nei o loo ngā lulu e le ofisa tu to tonu i le taulanga i Fanshawe Street. O le masina tāluai, na whaelo whalawa i tele i lungo le NZX le whaamawai o lana Chief Corporate Affairs Officer ia Matt Bollard. Lea e aloa ia i le whaai unga le masina le nei ma le tala mai le kamupani o se tasi o whetu una inga a o toe ilo ai ana tupe alu. To a tele tangata ngā lulu e frontline o lea na vaia le e New Zealand o wasaulu koviti. Pei tai o le vaia o tau nei e fōlinga mai e le ai se iso le frontline e ono aluai. Matala whaaiu, ua whaailoa le suafo le tina au kilani lewa maliu i Amerika. Patricia McKay ono sfun le valu tausanga lewa maliu i California i fafo le mall whaatau. Ina ua oso whaia e ali i ngā oi, muli ai toi oso i lunga le taavale le tina ma maliu ai. Reportia o le ana whaau penga ina se tasi o li i ngā oi, mana toso i le au ngā oi a ngā i le nofuanga o lo paka i le taavale le ua maliu. To atolu ali i wa mawe leo i mata upule nei. O se tala whaanua noa i le toatele o tangata New Zealand, ma e toatele tangata whaipisinisi i longa o toe moli mau, i le mawhana o le mawhatanga ma le ulunga li i wa awhia. Le ini manu anga le tamaya Doug McKay e ui o le ana tawhana i eipulu whana, ma o le iei o le ulunga li i whaipisinisi i Amerika o le ana o mo ta whaonga. O Talanalo Radio Samoa, manuia le tai au.